Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay na, nagado ti bunga ti mulam nga orange marijuana. Ay, wan, maray. Ijak mo't masango ti agpuros iti ilakaw. Purdiyaan na kamin akin ni Badungkaw, tada kamin ti agburas. Ay, kawan ano kaya tiyaw? Ah, iso nga rod ngay mayak te bagbagakin ka maray. Sige, umay kayo nga rod inton bigat. Ay, wow! Ay, nag-imasintiraman na dahito yung nga orange to yang. Ay, wan nga raw. Na. Ay na, nayado umatin tinangan. Uray nga ro, Jack. Ay na, nagraman. Uray tamakumikum ni marijuana ng ititirsina na. Ay, tinasayat. Mangyawid tapay, iti daddo mga orange na. Sige, mangisopot ka ditan. Uray ta saan na mulaang nga amaw. Ala, umitindag iti nagugisan. Taibal lang mau. No, saan na makita? Sige, badong. Apay mo tanakinan nyo nagitibong ati orange kaw. Sagay sa kamilaang matkin ni badong kutikinan, maray. Nakitak tinagukisan yaw. Nagadaw. Ha? Mas dawak ta apay abasit laang tinapuros yaw. Ha? Inton mamisan. Diyo araramidan ang tikasta. Maray. Purdiyaan kayo nga ro iti hostaw. Awan kurang na. Ita, mangan kayo pa'y iti adaw. Ay, suray, marikwanang. Imbag kumano raman laang ngamsaan mo. Nagadaw tikinan yaw. Ay, suray, marikwanang. Warog, nagadut bunga timulam asayuti do ti arubayam Unantay, ang jak masangaw, tagpaspasada ak. Ay, burasam kit din. Tanagngina itan ti presyo ti bungat sayute. Ay, unan niya. Mangpurdiya kalaangan iti agburas, no di mo masangaw. Paiman, tayo nakbagan ni tata ba daw? Uray ni nana tuyang. O sige, sayang mat dagiti bungat ti sayute amat-mat naglaan. Sa'yo, tay, kunam, kwarag. Wain tata ba daw? Purjaan kayo ngagburas. Ay, kaya't may akwarag. Kita niya kay ti pamayan. Makamu kayo ngagburas. Urnungan nyo latan itipun na. Sige nga rod. Tayo iso teramidin, may. Isaktong ti makaamaw amang isupaw tinton sumang petak. Ay, wina akwarag. At to'y ti pordiya yaw. Pang may sal daw day tuyain. Ay na. Agyaman akwarag ha. Kung gumatang iti dua plastic, kani marikuanan, tuyan. Anya nga iti aramiden ta. Mangisupot tamitan ka nagiti sayo, tay. Tay supay nga ilako ta. Ha? Ay, wanan niya. Nangina ita kiti sayute. Kartingam. Ingka na. Sige, tatumaraya ko. Ay, maray. Duaman asilupin mo. Mapanak ko maijay ilay. Ang asidag dito istor mo. Kartingam. Na, apay ngagdardaras ka. Wan, iso a kartingam. Mabit laang. Oh, ato ti sulupen. Ato'y matibayad ka. Inakaw. Napanaw? Ato'y ti silupin, badong. Mutoy. Tamang i-plastic tayo talain ta. Sigay, sagay sata nga awitan nga yaway. Ay, sana. Ilimang ko pa lang iti kasamagan. Ha? Duatan to nga may mangala. Intun rabi ay. Intun nakaturog ni Kwarog. Ay, wanan niya. Naglaing ka talaga, badong. Wain, kasta teramidin ta. Tapno makakwarta ta. Una, isupay apagkwartaan ta. Marikwanang, ikanak man iti 5 asilupen, usarak para iti sayute. Ay, kasta aya. Wen maray, imbilin ngamin ni Kwarog. Mapanak ngamin dumawat iti sayute na. Ay, kasta. Wen, idagas kunto ti bayad ti silupen inton agsubliak.
Wan, sige lang, maribanag. Ay, agyamanak, marikuanag. Talula nga plastik ti bayadak. Isublik jay dua plastik. Anya? Ninamnamak alima plastik ti maburas abungat sa yutay. Ha? Tal-talo lang mo't gayam. Aya. Iso nga isublik ti dua plastik yaw. Ay, no problem. Sana balay. Tasaan mo mo't nga inusar. Agyaman na, kagawan. Ay nagkapwa ba na? Ay, napanak man dimawat iti sayote kan ni Kwarog. Ay, mayat ah. Ay, parchem to jay may sa amanok. Ta iso ti pangisagpawan ta. Anya? Binaga akon da pari badong kan marituyang. Umayda inton bigat. Taapay. Tangdanak ida nga agpuros kadagiti bunga ti mulak nga strawberry. Ay, nasayat no kasta. Dan tumanen arami din apalaman. Ay katun agarami dakton iti strawberry jam. Ay, agu makanto. Intay. Adto ti basket apang ikabilam kadagitin mapuros mo barituyan. Ay, magagara na kun nga agpuros iti strawberry maray. Ay kat, dati mo't ati parakan ka, paribadong. Mutoy nga raw day, tamang rugi kamay, kanituyang ka, nga agpuras. Dito'y kayo amang rugay. Taagawid akpay. Ayun maray, da kamin ti makaamu ditang. Inakpay agluto iti merienda tayo. Umayak to inton madamdama. Ay, wan, sige lang, maray. Nagsubli ak. Taagluto ak iti kankanan ang meriendaan me. Inteng. Ay rumwarak matenta mapanak di barangay hall. Sige. Ibatsan kan tulatan iti meriendam. Ay, thank you ah. Masapa kan to nga agawid Ta isaganam ti sidaan tayo inton pangal daw. Win. Di mo liplipatan Jay bunga ti sayutay nga imbagak. Ay parabaw mo to di talamisaan tapno makita. Na, ay katuwan sige, iparabaw ko to ijay. Ang ramanak magkidi na ito'y nalom abung at strawberry. Sigay. Ay, na. Ayangay. Naimas. Naimas tuyang. Awan, ni Maribanang. Kiti tugaw tapay dito Tag merienda taki iti strawberry. Wen, meriendaan taki din da ito'y pinurusta. Naimas mo't ako nam. Gundaway ta na mga tuyang. Ay na, nagdadakkel da gito'y bunga ti strawberry. Nagmayat akanan. Ay na. Nagimas! Abay ngay, kankanan nyo matanda iti bunga ti strawberry. Ha? Ada ka dita, Maribanang? Maribanang? Itay kayo pa'y apalpaliiwan, marituyang, paribadong. Ay, kwa maray. Jay, Ay kwa namaray, di ka kadi agong ungol. Ituloy may ti agpuraws. Huston, agawid kayon. Jaski kayo kit di amakipurdiya. Ay Maribanang, madimot ati kasta. Ibusin nyo mat ngamin akanan dagiti bunga ti strawberry. Ha? Ay, intan tuyang. Agawid tan. Di kan makiyapa. Ay, salbag. Awanan ti pakipurdiyahan ta tuyang. Dusikan to mga main. Ay, di kagpabasol Tauresi ka kat nagalisto ka may tamangan. Sikatim mo na anangan, imbagam anaimas. Alahuston. Ay, sayang ti maawat ta kumaapurdiya ta iti agmalam. Ay, tuyang. Nagrawat kan to mga min iti bunga ti strawberry. Kakaiso na nga ni Maribana nga makakikita. Tidakas na, natiliwan na ta. Idi awan ka, nagdardaras ni Marituyang agimatang iti plastik. Anya? Wow, dua a plastik ti ginatang na kanya. Pangusaran da ngay ko ma. Katawan mo't mula da sa yutay. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amom, pistay dagijay nga agasawa.
Anya? Iso siya. Ha? Pulos, asaan ko idaatal ka? Anya, pinagawid mo da pare ba dong kan marituyang? Wan, inteng. Agasam? Ibusan damutan akanan ti strawberry. Ay awanan ati mailako nukas jay. Ah, Jak kayat ti kas di aklase ti tao ang makipurdiya kadata. ay asino nga rin ti kadwa tangag sida iti insaganak. Nagad, adaw? Ay kat awagam ni Kwarog Tadito yan balay amangal daw. Ah, una niya. Wan, tapno maramanan namot ti manok anasagpawan iti sayutay adinawat kumatlaken kuana. Agyaman na kiti pinikpikan. Nabusuga kang kail. Ay sida may kumakada pare ba daw? Kas di mo ngamin. Kinapudno na. Sigod gaya makas jay ti aramid da ang kail. Anya? Agim pupurdiyada. Tapno at dagundaway da ngagtakaw. Ay kas jay. Kaslasyak. Pinurdiyak ida nagburas iti sayutay. Yung tinakawan dak. Ay. Madi ano kasta? No makipurdiya da. Kay gundawayan da matantag takaw. Ay. Nugod. Uray ni kagawad ko anang. Isumat lang ti kunana. Parparbangon kano anakita dadapari badong ken marituyan. Ka? Adda kano awit daan nakaplastik abunga ti sayute. Isuday tantay, sayote at tinakaw da, sayote ni Kwaraw. Ay, salbag kayaw. Na- Awan tinaktakaw may. Ha? Na, masuron. Ala, panawan kayo pa'y marikwanag. Ada nga rod ebidensyayaw, sa anak amabutang kada kayaw. Ay, agawid ka matan, marituyang. Saan ka makiapakan ka? Ala, ingkan. Di kat makiapa tuyang. Uray tagpay sumay. Masuruna nga main. Datamot na kanayon tis istoryaan da. Ay, Namin adun adaras anang kutinagan no aguumong da. ay kababain ngayon no kasta. Un nga raw, di dala maumuman. Medyo nabayagan day jay. Makapabwisit na kita at tao. Nakarkaro laki din no makiapa ka. Iswabay bayamaw. Itataam mo yung tikas jay nga ugali da. Baybayan nyo idan. Anong kail? Saan nyo ida nga purpurdiyaan ng kwarog? Maruam na kita nga agasawa. Unang kail. Kan uray si kabanang. Likli kam ida apurdiyaan Ay katuwan Uray awan makipurdiya no kas kadakwada mutlaeng. Nasaya at tapno maikan iti pagnakman ng ijay. Dua. Nagdinamagan dito'y barangay tayo, ti mading aramid da ang kail. Awan, adon ti makaammo. Iso asigurado, awan tumat latimayat ang mga lakadakwada. Ay, naibusan ti kwartata ba daw? Ay, uwin nga rin tuyang. Sapay may ibusin ti bagasta. Agsapsapulak iti mabalinta apakipurdiyaan, ngumawan mo. Ipikto siguro na itan ti nagwaras nga istoryada kadata. Ay, salbag kidi ti kastoy abiyag. Aduda mo dito ti makipurpurdiya iti naldaw. Huwag nga raw. Angam no agdamagak. Ibagada as saan da nga agpapurdiya. Sa dino ngay itan ti pakipurdiyaan ta. Ay, awanan ba daw? Sapay mabayag pa nga agbunga na iti mula ta natay. Ay, awanan. Agbisintan. Agpakpakaasi kami, maribanang awanan kwarta may. Anya, Purdiyaan na kami kumamutin ang agasawa tapno at na kwarta may. ay, ibagayo akin ni Inteng no kayat na. Si kakanumot ti agdesisyon. Pangaasim ka di amaray. Ay, amangan no purdiyaan da kayo, kat maulit manan ti inaramid yaw. Ay, saanan maray. Uray awan merienda may. Tinaskin ka at pakipurdiyaan may. Tapno saan kami nga agbiseng. Ala, tapno di yumat ko na. Sige, purdiyaan da kayo. Angam ikariyo adi kay mangan iti bunga ti strawberry.
Kandi kay agtakaw, ah? Aywan maray, katagyaman kami launay. Kahit si Kangay Paribadong, nalawag ka diti imbaga. Ay, uwan maray. Nalawag. Saan to na maulay? Ngaputa nakaamiris kami mo tinita. Nasaya at matno kasta, Paribadong, marituyan. Ibagak to, kaniintay. Ay na, tatabadong kan na natoyang. Saan ngamin anasaya at anayunan nyo iti kalukwan ti trabaho nyo. Anya nga ita, da kayo matlaang ti madaksan iti mading nga aramid nyo. Ala si Gani, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Reb. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.